Ibitero by'imbaraga, ibitero bigera ku ntego, ibitero bigaragara yuko byateguranywe ubuhanga nibyo bikomeje kuranga MLDP twirwaneho. Ni abarwanyi baba muri koalisiyo ibamo na FCM 23 ariko bo bakaba barwanira cyane cyane mu misozi ya za Fizi ndetse na za Minembwe muri Sud Kivu niho baba babarizwa. Nubundi ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nako byiriwe byifashe n'uyu munsi kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi. Nubundi hiriwe hari imirwano ikomeje gufata umurego muri ibyo bice bya Fizi, aho societe civile ivuga ko umutekano n'itumanaho birushijeho kuzamba cyane muri ibi bice. Amakuru yatangajwe n'iyo societe civile yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu duce duherereye mu nkengero za Poezero muri teritwari ya Fizi nyine. Iyi societe civile ikaba yabitangaje ivuga yuko iyi mirwano n'ubundi nayo AFCM 23 iyiziho, ni nako bimeze kugira ngo byumve neza cyangwa se mubyibuke neza, kugira ngo abikurikiranira hafi mwabonye ifoto ya General Byamungu ahagaze mu gace ka Poezero. Ni ikigaragaza rero ko AFCM 23 bakomeje gufatanya na MLDP twirwaneho muri Sud Kivu mu ntambara marwanamo na FARDC ifatanyije n'abarundi ndetse n'abawazarendo. Societe civile yavuze ko umutekano muri ako gace ukomeje kuba mubi cyane bitewe ngo n'ubukana bw'iyi ntambara yafashe umurego cyane muri iki cyumweru. Hagati aho abaturage bakavuga ko ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byongeye kugaragara muri Minembwe nyuma yaho MLDP twirwaneho ndetse na FCM 23 birukanye FARDC n'abambari bayo muri Poezero ndetse na hafi aho ngaho. Ariko andi makuru yo hakavuga ko ari ibikorwa by'igisirikare bikomeje, yaba FARDC ishaka kugaruka ndetse na MLDP bakomeje kwirukana iyi FARDC. Aya makuru kandi aje mu gihe amakuru yandi yakomeje kuvugwa yavugaga yuko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bahisemo kuva mu birindiro byabo byose muri utu duce, bakaba bararetse ibirindiro nk'ibirimo na Kiheri ndetse na Kanguri, bakaba barasubiye inyuma mu rwego ngo rwo gushaka ahandi bahagarara. Ibi bikaba byaratumye rero imirwano yimukira mu bice bikikije Poezero. Muri Poezero ho harafashwe mu cyumweru gishize, ndibaza ko abakurikira iyi Menyamateka TV yo ni inkuru ishaje twayibagejejeho. Societe civile kandi ikaba yanatangaje ko itumanaho rya telefone hagati ya teritwari ya Fizi n'umujyi wa Baraka rikomeje kugorana cyane, ikavuga ko iminara y'amasosiyete y'itumanaho yangiritse nyuma y'ibisasu byarashwe muri ako gace. Ibi bintu bikaba byarakomeje nyine ngo kugenda bigorana kwikoranabuhanga ryo mu itumanaho. Gusa andi makuru yizewe avuga ko ingabo za FARDC zatanze amabwiriza yo guhagarika ibikorwa by'iminara y'itumanaho muri ako gace, ngo ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'amakuru avuga ko zasubiye inyuma zigahunga MLDP twirwaneho. Gusa ayo makuru aracyakenera ko yemezwa n'inzego zibifite mu nshingano, gusa nta nzego zari zabyemeza. Ibi bitero bikomeye gutya rero ni nabyo byatumye bitakwira agira ubwoba bwinshi, akaba ari kuvuga yuko mu mboni zabona M23 ishobora kugera amajanja ibice birimo nka Baraka ndetse na Karemi. Uyu Depite Justin Bitakwira ubusanzwe ahagarariye agace ka Uvira mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yasabye Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC kuva mu biro bakajya ku rugamba. Avuga ko bakwiye gukora ibishoboka byose bakarinda umujyi wa Baraka kujya mu maboko ya AFCM 23. Mu kiganiro yagiranye na Radio Top Congo FM, Bitakwira yanenze abayobozi bakuru b'igisirikare, ababwira ko igihe kigeze ngo bajye kuyobora ibikorwa byo kurinda igihugu aho kuguma mu biro. Ati bwana Minisita w'Ingabo, bwana mugaba mukuru w'ingabo, nimuve mu biro bifite ubukonje, ashaka kuvuga nyine climatisation. Ati nimujye kurwanira igihugu, nicyo mwashyiriweho, niba mutabishoboye nimwegure abandi bazabasimbure. Bitakwira kandi yavuze ko Baraka yifite akamaro gakomeye mu rwego rw'igisirikare, kuko ngo iramutse ifashwe AFCM 23 byahita bihesha uburenganzira n'inzira yoroshye yayerekeza mu mujyi wa Karemi, bikaba byanyura mu kiyaga cya Tanganyika ndetse ngo no ku muhanda uva Fizi
Baraka ukagenda nyine ukagera ahangaha Keremi. Ati uyu munsi Baraka iramutse ifashwe umwanzi yabona inzira ifunguye, hari ikiyaga cya Tanganyika kigana Karemi kandi hari n'umuhanda uva Fizi Baraka ugana Karemi, twaba dufunguriye umwanzi inzira. Aya magambo akaba aje mu gihe nyine nakomeje kubabwira ko imirwano imeze nabi muri ibi bice, ndetse kwegerezwa Baraka akaba ari ibintu bigaragarira buri wese ko ariho iyi mirwano yegereye. Ku itariki ya 4 no ku ya 5 ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwari bwatangaje ko ihuriro FC23 ndetse na Twirwaneho bagabye ibitero bakoresheje drone mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, bakaba bari bashyizemo n'iki gice cyitwa Baraka. Ni ibitero amakuru avuga ko byaguyemo abasirikare batari bake ba FARDC cyo kimwe n'ingabo z'u Burundi. Itariki ya 6 agace kazwi nko kwa Murima kari nko ku birometero 40 uvuye Baraka kaje gufatwa n'inyeshyamba za FCM23, ni mu gihe umujyi wa Baraka wari ugikomeje kugenzurwaho na FARDC. Kwa Murima hafashwe hiyongera ku tundi duce tw'ingenzi turimo kakandi ka Poezero nababwiye gasanzwe ari amasangano y'imihanda yerekeza mu mujyi wa Baraka ndetse na Fizi, niyo mpamvu kanitwa hari Poezero. Hanyuma kuva Bunagana ukagera Baraka ndetse ukanagera muri zino nce zo muri Sud Kivu nka za Bukavu n'ahandi, uyu mwanditsi w'ikinyamakuru bwiza.com yabivuye muzi avuga ko hari ibigaragarira buri wese ko ibitero bya FC23 byahinduye isura kuri uru rugamba. Yagize ati kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 3 2022 umutwe wa FC23 watangaje ko usubiye ku rugamba nyuma y'imyaka hafi 10 wari umaze udakora ibikorwa bikomeye bya gisirikare. Uyu mutwe wavuze ko wasubiye mu mirwano kubera ibyo wavugaga ko ari akarengane gakorerwa abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibibazo bishingiye ku mutekano ndetse n'impunzi zitacyurwaga. Kuva icyo gihe ibikorwa by'igisirikare cya FC23 byagiye bihindura isura cyane, ndetse intambara igenda ihindagurika kuva muri Sud Kivu, muri Nord Kivu ukagera muri Sud Kivu, aho uyu mutwe uri kubarizwa ubu ngubu ukaba ari umutwe wagiye ufata ibice bitandukanye, ndetse ukaba ari n'umutwe wagiye wiyungura ingabo n'ubukungu mu buryo butandukanye. Ahereye mu kwezi kwa 3 no kugera mu kwa 6 2022 yavuze yuko ibyo byari ugutangira urugamba. Hanyuma uyu mwanditsi avuga yuko ibyo ari ibihe byibukwamo ifatwa rya Bunagana, akaba ariyo nsinzi ya mbere AFC/M23 bari babonye. Icyo gihe bari batari n'abana ba AFC. Hanyuma mu kwezi kwa 10 yongeye kwibutsa ko hafashwe icyitwa Rucuru, ni agace kari n'ubundi muri Nord Kivu. Ibyo ngibyo bikaba byaratumye Rumangabo na Kiwanja na Rucuru byose bifatwa. Hanyuma Rumangabo hahitashyirwa ikigo cy'igisirikare cy'i AFC/M23 na n'ubu kikaba kigikora. Muri 2023 basesengura ibi bitero bya AFC/M23 nk'ibyari bigamije kwagura Masisi ndetse na Rubero. Ubu bakavuga yuko aho ngaho AFC/M23 ihafite uduce tunini twose ikomora nyine mu kwagura aho hantu. Mu gihe 24 ho bahafata nk'igihe intambara yari itangiye kugana ku mutungo no ku mihanda y'ingenzi. Muribuka yuko yari wo mwaka byatangira none kugaruka, ndetse bitangira kugaragarira ko Goma nayo ishobora kuzafatwa. Icyo gihe ni nako byaje kugenda, nubwo byabaye mu ntangiriro za 2025 ariko byari byaratangiye gututumba muri 2024. Hanyuma mu kwezi kwa mbere kwa 2025 nyine Goma irafatwa, mu gihe mu kwa kabiri hafashwe Bukavu. Hanyuma ubu ngubu bakaba bafite na Uvira, nubwo bafite Uvira rirare kuko Iribane yo batakomeje kuyigumana, baje kuyirekura. Bakasoza rero iyi nkuru abantu muri bwiza.com bavuga yuko ubu buryo bwose bugaragarira umuntu wese bigaragaza ko AFC/M23 bafite intego, kandi ko bafashe bashaka gukomeza, bakabishingira ko uko bakomeje kurwana ariko bakomeje kwaguka, bakaba batarigize bagaragaza gucika intege cyangwa se gusubira inyuma. Ibihesha ihumure
rwandofone ndetse n'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kimwe n'impunzi zahunze akarengane zakorerwaga muri ibyo bice byose bikabahesha ihumure ko iyi AFC M23 yifatanyije na MLDP twirwaneho bafite gahunda y'uko ahantu hagomba kubonerwa umutekano urambye kugira ngo aba baturage nabo baba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuze batekane batera imbere mu gihugu cyabo. Nitwa Shadrack Niyonsenga, mukomeze kubana na Menya Amateka kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Bye.